ang gindaog naton kontra sa kanila. So I would like to thank all of you. This is not only a start of our Christmas celebration. This is our Thanksgiving. And the real life is all of us and the happiness of the whole province because we sacrificed together during the time of pandemic. Sinibran natin ang kasanag sa Pasko. Kamu ina tanan, idugang natin sa suga ng pasigahon na. Kita ina tanan, kag ang aton nga kalibutan. Kag ang aton na sustiniron nga pagbinugay sa palabot nga tuig kag sa tan nga palabot nga tubangon naton nga Panginoon. So let me take this opportunity to bring all of us Merry Christmas sa tanan! Ini ang unang nag-meeting ang inhatag naton sa Christmas. Salamat gid sa inyong pag-ugyon sa aton nga lantern parade ug sa aton kasanag. Salamat kag maayong gabi sa aton. Thank you so much, Honorable Governor Arthur R. Defensor Jr. Once again, let's give a round of applause sa aton na pinalangga nga gobernador, Governor Arthur Toto Defensor Jr. May we request our First Lady, Ma'am Michelle Defensor, to please join our good governor for the countdown to illumination. Are you all ready? People from the provincial, Iloilo Provincial Capital Grounds, are you ready? Let's all do the countdown. May we request Attorney Dennis Ventilacion and of course, Honorable Rolly Distura to please join our Governor and First Lady. On my cue, we will have a countdown from 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alright, patigayon na ang kasanag sa Kapitlyo. Lights on para sa Pasko.